Za početak biste nam se mogli predstaviti vaše ime i prezime, odakle dolazite i slično. Ja sam Josip Bišov, rođen 1930. 24.1. Ja sam rođen u Kozarcu, a nekad je to bilo Keškend. Naše seljaci uvijek su rekli Kešken. Kačka je inače koza, jel? Onda Kozarac Kačka, ali nije bila ni jedna koza u našem selu, ni za lijek. Uglavnom, tamo sam rođen 24.1.1930. Moji roditelji su, djede i baka i prabaka, sve predci su bili zemljoradnici. Imali smo i veliki vinograd, tako da deda i baka, o Bišovima govorim sad, su živjeli u vinogradu, radili od početka, sve se radilo ručno. Jedino pokrivat se sa konjem radilo. A deda, tata i mama su radili zemlju. Mi, djeca, smo pomogli koliko smo morali, ne mogli. Ja sam 36. prošlog stoljeća išao u prvi razred njemačke škole, sve na njemačkom. Prvi razred sam učio goticu, drugi razred latinicu, a treći razred ćirilicu, jer je Jugoslavija bila, jel? I onda sam četvrti već sve, peti je učitelj otišao, no mogu još kazati da imali smo jednog jako dobrog učitelja, ali samo 6 mjeseci. On je bio virtuoz sa lautom, lutnjom, jel? Njemačke laute. I puno nas je učio i u školi. Njega smo volili, nije bilo predmet koji nismo volili od njega, jel? Jer kad je došao inspektor, onda sve smo dogovorili sa znakovima. Ako zapneš i ja kažem ovako, to je deljenje. Ako kažem ovako, to je put, jel? I tako smo uvijek dobro prošli. A onda popa smo imali Slovenca koji perfektno govori njemački, ali on je bio evangelista i učitelj i morali ići iz našeg sela, jer je to bilo čisto katoličko selo. Jel? 22 su došli 6 familije iz Like, to smo zvali Ličani. Ali stari nisu znali njemački, ali djeca su s nama njemački govorili. I tako da smo, i sad da ja ne bitangiram, kako je moj otac to izvolio kazati, prije podne sam išao u njemačku školu, jel? Poslije podne su Srbijom u srpsku školu. Jel? Ali smo srpski učili samo dok smo bili na nastavu, učili. Mi smo samo slušali, oni su morali učiti. I kad smo išli van na pauze, smo opet njemački govorili, i oni i mi, jel? Da. Tako je bilo vrijeme, jel? A koja su vam neka lijepa uspomena iz djetinjstva? To mi je najljepše. A kakva je bila sama zajednica u kojoj ste živjeli? Sve je njemačko. Čisto njemačko selo bilo. A kod kuće ste pričali hrvatski ili njemački? Njemački, ništa hrvatski. Isključivo njemački? Ništa hrvatski. Nismo ni znali u ono doba srpski ili hrvatski. Jel? To je bilo Dunavska Banovina. Moja gunbaka, to je od mama, ona kažem da 10 jezika govorila, sve njemački.
Ali svako selo ima svoj dijalekt. Po tom dijalektu si mogu znati, taj je Keškiner, ovaj Karančer, taj je Laškofelder, taj je Albersdorfer. To su sve njemačka sela bile. Sve su imali nešto pomoćeno, par Mađara, Čeminac, Laškofeld. To je bilo par Mađara, imali su svoju učiteljicu. Jel? Onda kad su došli optanti iz Mađarske, i kod nas mi smo imali veliku kuću, a moja prabaka je bila taka, kad je vidjela nekog u nevolju, tome se moralo pomoći. I tako da je ona primila celu familiju i u našoj ljetnoj kuhinji soba, koja nije bilo mala, jer nas je bilo 7 odrasli. Ali onda poslije smo, ja i moja baka, išli kod njih u goste, za Božić, za Uskrs. I tako smo živjeli, na selu. Puno smo radili, sve se ručno radilo. Mi smo od mašine, imali smo 2 konja, 2 krave, od mašine smo imali sjačicu, rajter, ne znam, vetrom se čistilo, I to se sjećam što smo imali, gluhovi, zeglat, kako da kažem, rajcat, kukuruz i krompir smo imali. To sam ja sve sa 8-9 godina već radio sa jednim konjem. Ja s jednim tatom. Moj tata nas je odgajao rano, kao da je znao da mi moramo to nastaviti, jer da će on ostati u ratu, ali još nije bilo rata. Tako da, živjeli smo, tata i mama su bili stalno na polju, 24 jutra smo imali, a drugi deda i baka su bili sami, veliku kuću su imali, pa su tamo imali na ćošku dućan. Prvo je jedan Židov došao, inače jako dobar čovjek, ljudi su bili, familije. Ne znam odakle su došli, ali uglavnom on je otvorio tamo na usred selu, dućan, mešavite robe, I kad su malo se pokupili, onda su ošli u Osijek, u Retvalu su tamo otvorili gostionu i dućan. Adolf Weiss se zvao. A njegova žena je Dilda, ni Matilda. A što se jelo kod vas kod kuće? Koje vam je bilo najdraže jelo? Doručak je bilo mliječne stvari. Imali smo 2 krave, to je mama muzla i to se nosilo u mlekari. Na drugom ćošku je bila mlekara, nije 2 kuća od nas dalje. Tamo se predalo mlijeko. Puno put sam i ja nosio, a moj brat je 5 godina mlađi od mene i on je išao sa mnom. Onda mi pokidao knjižicu, gdje se bilježi koliko mlijeko prodajem. Da sam ja dobio batina. I opet trebao sam ići nedeljom nositi. Tata je opet se baš obukao da ide malo u gostionu. I on hoće nositi knjigu. I kažem, ne dam mu, jer onda ću ja dobiti batine. On pokida, A on se bacio na zemlju i derao se, a tata kako je uvukao remen u hlači, izvukao je remen i udario ga. Ali onda trebalo se kazati, tata dolazi, odmah mir, nema problema. A i dan danas se volimo, puno govorimo. Imam tablet
s kojim govorimo njemački pa satima. A jeste li njegovali nekakve njemačke običaje, osim Uskrsa i Božića? Pa čujte, mi smo bili katoličko selo, sve svece, ko se crkvene svece, bili smo držani. Sve običaje. Kod nas, ja sam svirao harmoniku, malo harmoniku, od dva reda, jel? Nisam smio od adventa svirat od Svete Katarine do Božića. Jel? A opet od sreda, velike sreda, do Uskrsa nema muzike, nema ništa. To je bilo jako pobožno selo. Jel? Nije bilo, mi nismo imali svog svećenika, taj je došao iz Čeminca. I mi smo bili filijala. Ali ja sam, valjda, 5 ili 6 godina bio prvi ministrant koji je vodio ministriranje. Onda je bilo još na latinskim mise, ali svake nedelje, kad nije bilo kod nas mise, jer je imao još jedno selo Jagodnjak, Kačvel, tamo je, ako je tamo išao, onda sam ja biciklom išao ljetno doba u Čemincu na misu. Dok je tata bio, inače je on učio kao tesar. I njegov tata, moj deda, je rekao, nećeš ti pitangirat kod kuma i učit zanat. On je tesar bio kum, krizmani krum, jel? I tako da je poslije, ako je kum trebao pomoć ili nešto, samo njega je zvao i pa su radili zajedno. Ali zemlju, konjima, ja sam sa 8 godina već išao orat. Nisam mogao plug dignuti, ali mama i deda su digli plug, ne kažem, deda je bio bolestan. Njega 2/3 šeljevca su mu izvadili ime rak. Ali je isto radio koliko je mogao, jel? Onda su oni metili plug i raonik gore. Ja sam bacio dole, onda sam dole sastavio u pregu konja i ja sam znao svaki komad zemlje što smo imali. Nažalost, sad sam dobio samo pola nazad i to Bogu iza nogu, a ne moja dobro obradjena plodna zemlja. Ali tako je. Bolje je to da sam dobio nego par šamara koji sam puno dobio u logoru, ali je tako bilo. No, onda je došao rat. Šta mislite kakav je bio položaj Njemaca za vrijeme rata? Pa Njemci su, neki su bili u Kulturbundu, pa puno ih je bilo u Kulturbundu. Oni su držali za Njemce. Od moje bake, Bišov, njen bratić je bio pukovnik, mađarski pukovnik, inače je bio učitelj, ali je ostao u vojsci za vrijeme Prvog svjetskog rata i bio pukovnik. I sad kad je rat počeo, on je već bio u mirovini, prekomandovali su njega u Dardu. U Dardu je bio glavni za Delvidej, južna Mađarska. Jer Mađarska granica je bila na Dravi. I onda moj deda, ništa Kulturbund nema. Dobro. Ja sam puno puta sam me tukli, jer nisam bio u Kulturbundu. A ja onda samo sednem na bicikli, idem kod
strica u Dardi i kod njega se žalim. Kako se oni zovu, ja kažem kako se oni zovu, posle šandare da ih dobirete. I imao jednog poručnika da je obukao rukavice i dobro ih namlatio i onda mogu se ići kući. Onda su, kad sam ja išao s jedne strane, išli na drugu stranu ulicu, sam da me ne sretne. Ja sam isto volio čarkat. A tako je. Šta nam možete reći o logoru? Kakav je bio život? Logor nije bio dobro. Mi smo, cijelo selo, bilo je Srba koji su stali pred našu kapiju. Kaže, ti ljudi nisu bili ni u kulturno ništa, ne mogu ići u logor. Da još kažem, moja prabaka je liječila jednog Srbina, nekog Maravić Rade, koji su doktori već otkazali, da mora umrijeti. Ali ona sa čajima, sa ovim i onom, i izlečila ga. I taj je trebao da ne idemo u logor. Ali nije mogao ništa. Onda kaže, postavili su metraljez na plod, jer mi smo svi imali zidani plodovi. I ubit će ga. Kaže, da Rade, pusti, idemo, pa već možda nam pomogneš da opet dođemo kući. Išli smo kroz šumu, odnosno do današnje lugarnice, onda je bio isto lugarnice, ali je išla mala željeznica od Mirkovca, odnosno od Pustare, od svakog Pustare je bile šine. I išao do Belog, odnosno išao do Mohača. I to je bio Čiro. I tako da tamo smo išli po željeznicu do Mitrovaca. Moj sromak deda je jedna bure vina, kad sam se ja rodio, u zidu, u Bodrumu. I to je samo nadopunio. To je trebalo biti moje svatovske vino. I tako, onda je jedino to je izbio čepove i nek curi u Bodrumu. I jedan balon si ponao, volio i on vina piti, jel? I partizan, šta to nosiš, stari? Kaže, pa malo vode, jel? Daj! Ne, bacio ga na Dudjeru, sve ceste su bili sa dudovima posadjeni. Na Dudu je bacio i razbio balon, neću ja biti, ali neš ni ti. Onda smo u Mitrovcu dobili, to je ujutro bilo, ali smo mi poneli sebi jelo, jel? I sad u Mitrovcu su kuhali ručak. Niko nije baš bio da ide jest, ali te ljudi su se trudili. I onda sutradan smo išli za Grabovac, tamo smo bili 3 dana, onda su nas rasortirali ko je radnik i ko star ili mali. Jel? Tako da moj deda i baka, jedan i drugi, jedan deda je ostao u Haljevu kao šumski radnik, a drugi deda je Grba bio, da je išao u Gakovu. I onda su ovi svi išli u Gakovu. Tamo je moj bišov deda i njegova moj baka su pobegli iz Gakova preko u Mađarsku
I tamo su išli, najprije u Pezadek, tam smo imali poznati, jel? A nije bila rodbina. A i oni su bili u Buli jer su veleposadnici bili, jel? Pa su išli u Bilanj i tamo su ostali i tamo je pokapali. Tamo su čak kuću kupili. I tako da su radili opet u vinogradu. Isto što su radili kod kuće, to su radili tamo, ali to je drugčije bilo kod kuće, jer moj deda je uvijek rekao hektar vinograda više nosi nego 12 hektara zemlje. A kako je izgledao sam boravak u tom logoru, jedan dan recimo u logoru? Rad. Ujutro smo dobili neku supu sa brašnom, ne sa mastim, samo brašno malo pržili i nasipali vodu i malo solili. Dok smo bili na Pustari, jer ja sam iz Popovca, su nas oterali u Karanac, u Hunjar, kopat vinograde. To su sve švapske vinograde bili i moj deda je imao tamo jedan vinograd. I ja sam uvijek se snašao. Ja sam našao tamo jednu turpiju i oštrio moju motiku, tako lakše kopat, kad je oštar alat. I sad žene vidjeli, joj, pa i moju oštri. Ne mogu, jer ako nisam tamo, topću batina. I onda taj stražar kaže, jel ti znaš oštrit? Pa vidiš da znam. Onda oštrim im. Onda sam našao još jedno komad železa i jedan čekić, pa sam isklepao te motike i oštrio. I imao sam jednog, isto moje godište, mal je bio 15 godina smo imali, jel? I kaže, jel znaš, moj deda je u Haljevu u šumi. Ajdemo da pobegnemo, da idemo ih posjetiti. Možete misliti, skroz kukuruz, skroz žita, uvijek. Ali smo stigli u Haljevu i našli naše dedove. Jel? Onda smo opet tamo čak i ručak smo dobili. I onda smo se opet vratili u Hunjar. Za 15 dana su nas prebacili u Beli Manastir. Tamo smo u Cigani gazili blato za cigle praviti. Onda opet na vlak, pa u Batinu skelu. Tamo smo istovarili ugalj, što je došlo iz Mađarske, jel? I brašno. I utavariti opet u vagone, da ide dalje, ne znamo kud je išlo. A tamo smo i vidjeli, tamo je bio pontonski most u Batini. I tamo su došli iz Plajburga. Što su ljudi dobili batine. Kruha nisu dobili. Jedan iz Terfla, iz Podravina, taj mi je kurne komad kruha i Partizan je to vidio. I uz Podrom i dobro ga istuklo. I ja sam dao, jer smo imali dosta. I jednog dana nismo imali ni vagona, niti šlepova. Smo išli, taj spomenik, zemljene radovi su radili, pa su nas utarili tamo, kod tog spomenika, da kopamo. Jel? I tamo smo naišli, to su zarobljenici kopali, njemački zarobljenici. Jel? I naišli su a mene je bila velika zmija, valjda kostovo dugačka, jel? A jedno gnjezdo.
Ne znam šta su s tim radili, ili su ih ubili ili oterali. Uglavnom, ja sam se bojao od zmija. Jel? I kad smo došli nazad, opet na vlak, nismo morali ići pješce, i u Beli Manastir, tamo na Čiru i u Jasenovac. U Jasenovac je bila žetva. Tam sam terao volove sa volovima, sa kolima. Smo žito vozili to mašine, jel? Jer nije bilo još kombajne i te stvari, samo mašine za vršidbu. A sa volovima smo to radili, jel? I kad je bila žetva gotova, treba u poljoprivredi uvijek imate posla. Repu raščupat i štosovat. Dali su nam kao iglica, samo nož, dve ručke i tamo ima čošak i štosovali od travu da se uništi. A žene su raščupali repu i travu, što je između repa bile. Jel? To smo radili i isto je veliki praznik bio još za Uskrs smo bili u Popovcu. Onda sam vrtio ražanj tamo, ali ne moje, njihove. Ali taj je rekao, ako vidiš nešto visiti, slobodno će pojedi. Jer nemoj čekati ti ja dam. Ali neće ti ništa reći što pojedeš. I vidim nešto, kad vrtim, padne dole, a ja nožu i pojedem. A kako je izgledao vaš život nakon logora? Tamo je još bilo dobro u Popovcu. Na Pustari je bilo koliko toliko dobro. U 11. mjesecu smo išli u Osijek. U Osječkoj šećerani noćnu smjenu smo mi radili. Danju smjenu su radili slobodnjaci, a noćnu smjenu mi. Ja sam dobio zadatak da onu repu da maknem od transportera. Ja. Uvijek sam bio mokar onda sam, kad sam smjena gotova bila, onda sam, mi smo imali peć u spavonici sa koksom. Smo ga, jer koks je imala šećerana. Jel? I onda sam osušio, spavao, jeo. Tu smo dobili još jedan. I sad uzeo sam jednu kesu šećera i metnio u torbu. I kad smo išli na stanicu, prije toga smo izlazak kod šećerana. Kod kog nađemo šećer, taj će biti streljan. Možeš misliti. Ja imam malo soli, raširim sol po torbi, a šećer, mala kesa šećera. Nisu gledali. I ja sam to ponovno. Mama je već bila u Valpovu u logoru. Valpovu logor je bio logor smrti. Tamo su po 20 ljudi umrli i oni koji su mogli su gurali seljačka kola sa tim mrtvima, ali nisu morali kopati, jer je kopano bilo već. Nije bilo bagera, isto ručno, sve ručno. I tako smo bili do 4. siječnja, onda smo krenuli sve baranci po spisku, jel, su nas prozivali. No, ja sam tako bio bolestan u muškoj baraci,
da moja mama išla kod komandira logora molit da pusti mene kod nje. I ona je imala doktoricu, tamo bliže je ambulanta bila. Doktorica isto logorašica bila. Sama je imala radi Crvenog križa ambulantu. Tamo je spavala i mene vozila. Više nosila nego vodila. Tamo kaže da je mali pothranjen. Onda mi dala jedno jabuku, nek sednem tamo i nek pojedem. I svaki dan sam dobio jedno jabuku. Ona je dobila izvana. Rodbine ili prijatelji. Jel? I svaki dan mi je dala jednu jabuku, pa valjda nedjelje dana, onda malo sam došao do sebi. Jel? Onda smo išli na Dravu, sa kompom su nas prevezli. To je mala komba bila. Cijeli dan su nas vozili preko Drave. Jel? Ove su ovdje čekali bez vode i jelo, a mi tamo preko, ja sam bio sa prvima, tamo čekali. Onda kad su sve, to je bilo već na večer, idemo pješce po nasipu do Bolmana, pa tamo do Petlovca i do Belog Manastira. U 3 sata u noći smo došli u Beli Manastir. Ja više nisam mogao hodat od Petlovca, kažem mami, jer ja sam sa mamom išao. Mama, ne mogu ići dalje. A jedan opet puca. Kaže, sednemo i mi u čamac, nek nas ubiju i gurno i gotovo. Opet jedan puca, ajde, još malo snaga. I dođemo i kuću, to je velika kuća bila, nekad je bio tamo doktor Drašković. Ali njega su oterali tamo, jer on je bio liječnik i zubar. I tamo smo spavali. Ovako sjedeći u čošku spavao, ali prije toga sam htio ići na bunar i s obzirom da sam štab našao, štab je pingl na leđa, udarim jednog partizana. Toliko je mrak bilo da se nije vidjela. I on počne šta švabo. Ja, vode. Ajde, idi, napisi vode. Odem ja i popijem vode. Kad sam se vratio, ne mogu više ući. Sve je puno, sve jedan na drugom. Pa ipak sam našao jedno mjesto da sam u čošku spavao. I ujutro su nas budili na stanicu, pa smo išli na Belje. Onda sam Jasenovac, poslije smo išli u Mirkovac. U Jasenovacu sam već našao mamu. Opet. Onda, kažem, do jeseni, onda smo išli u Šećeranu, a mama, žene su išli za Valpovu. Onda iz Valpova smo za Beli Manastir, opet u Mirkovac. U Mirkovac smo došli 5., 6. I mama kaže, ide je kod jedne ričenike. Njen muž je bio Rus. Još iz Prvog svjetskog rata što su pobjegli iz Rusije. Njen muž ričenik je bila Švabica. Ali s obzirom da je Rus bio muž, niko ih nije dirao. Ide da pozdravim ričeniku. Znala je zašto ide, da dobijemo malo nešto za jesti. Ide tamo i oni su baš sjedili do stola. Taj Vasil kaže, reći da je, jer puno je radili njima bašti, to, kao logorašice. Kaže, daj Leniki
jednu kobasicu, jednu krvavicu i malo kolače. Božić je, pravoslavni Božić. Jel? Da, kad je ona došla ko krskinj, smo se radovali, najeli. Ali onda je moja mama bila i još par žena koji su kuhali nama. Jel? Onda su gledali od onog malo što smo dobili. Taj upravitelj nije bio nečovjek. On je koliko god je mogao, dao je. Meso nismo dobili, ali bar smo dobili masli za grah i te stvari. Tamo sam isto bio biroš, kao nadničar, vozio terobolove. I sad u Podunavlju su nas 30. travnja smo otpušteni. Najprije su u Mirkovcu nas popisali. Janoš je pisao, a Jozo Kirkesler, čisti Hrvat, jel? Kirkesler. Ali bio je u partizanima i tako je bio stražar. Mi smo, on je diktirao. Bišov, Talijan, piši Talijan. Bišov. Ne zvuči. Pa vidiš da je Bišov, to je talijansko prezime. Pisao je Talijan. On je pisao. A nijedan da nije Švabo, jel? Da. I svi smo mi bili otpušteni. Oni koji su pisali sebi Švabo, ti su ostali u logoru. 3 godine su bili u logoru. Da. A mi smo bili 13 mjeseci i 30 dana. A travanj je bio 30 dana i taj 1. maj smo bili, 1. sipnja smo bili kod kuće. Kako je to utjecalo na vašu obitelj nakon 2. svjetskog rata? Pa nama su sve oduzeli. Sve su nam oduzeli. Moja mami su skoro vrat prerezali, imali teški zlatni lanac. To je dobilo tate kad su se ženili. Jel? I imali smo nekog komandant logora, Andrio iz Belog Brda je. I kad je bio? Koji su pobegli, ja sam kao dežurni bio, partizani su spavali, mi smo morali stražu dati. I ja sam dežurni bio, smio sam kod njih sedit kod stola i ložit. A drugi nisu imali tu mogućnosti. Ja? I sad idem mog seljaka dignem, ajde tu oni, Majzl se zvao, na stražu. Kaže Jozef, mi ćemo pobeći. Svi su već bili spremni, ali nemaj odmah reći. Neću ja ni reći. Bježite. Oni su pobjegli i sad druge sam opet postavio za 2 sata. Kaže, pa nema ovih. Pa valjda su negdje. Negdje su prema granici. Je. Ja sad moram javiti. Idem, probudim ih. Kaže, da su pobjegli. Kaže Janoš, pa hoćemo mi Jozo ići za njim. Ma nek idu prema. Kaže, ne idemo mi nikud. Meni je dobro, ali kad je došao Andrija, mene prvo nisam javio. Ovi su rekli, pa kad je javio, kasno je bilo. Onda su mene vezali ruke nazad i jedno malo drvo je bilo, tamo dvorište tako
kao što su nekad vojnici za vrijeme Prvog svjetskog rata kažnjavali. Tako su me privezali za drvo, da nisam mogao nogama dodiriti ovako. Jel? I kad su oni otišli, kaže, šta ćemo s ovim? Kaže, sat vremena nek visi još, onda ga skinite. On nije bio ni prošao baraku, već su mi skinili. I tako da za vrijeme, to je bilo, Uskrs dolazio, kaže Jozo, nemam municiju, ali išao bio lov. Ali neki poljar je bio, da je bio u Selešatu, to je dosta daleko od Mirkovca, pa na čošku kod šume. Jel? On mu je obećao redenik puščane municije, to je od Čarca, iste municije. Jel? I ja, i mene kao kera, jel? Ali bili smo dobri, jel? I odemo kod Tadićeve, on je bio tamo poljar i tamo smo dobili još i jesti, pit i jedan redenik. Kaže, metnika kao pojas. A nisam mogao kod zimskog puta, pa sam ispod zimskog puta metio pojas, zakačio i ja sad idem. Jel? On ima samo Walter, pištolj, kod kojih ima metke. A puško nije imao ni jednu metku. I sad idemo u lov. I prema dvorcu vidimo tamo jedno jezerce, tam plivaju patke. Kaže ti tu, evo tebi Walter, i ti čučni tu i čekaj. Ako dođu, pucaj u njih. A on išao s druge strane. I ja pištolj, znate kako je djete 15 godina dobio pištolj i metnem dole i čučnim kad neko iza mene kaže ruke u viz. Mene su automatske ruke išli gore, jer ja sam se plašio i vrapca, ne čovjeka. I ko tamo? Pa jedan partizan, stražar. Zove ga. Ja, Jozo, tu jedan drug te zove. Dođe Jozo. Ma nemojte, kaže, pucat tu. Mi smo jednog jelena ubili. Dođe pa ćemo ti dati. On je rekao da trebamo malo mesa za Uskrs. Njih za stražare, jel? Dođe u dvorac pa ćemo ti dati jedan but pa nosite. I sad ja ostavio tamo, zaboravio pištolj. I otišli mi, ti čekaj tu, kaže, a ti idi unutra. Kad ja vidim njega sa njegovom puškom i lugar, vode ga dalje, kaže, tebe ćemo obesiti tu kad se vratimo. Nisam ja čekao da se vrati. Čim su se zamakli, ja trč do jezera, tam sam našao pištolj i trč do Mirkovca. I kad dođem u Mirkovac, tamo pita, jesi bio u lovu? Nisam, ali sve sam redenik se bacio u napoj, jer to je bilo saklonjeno, da me ne vidi da bacam, jel? I sve u strahu dođemo unutra, mama vidi. Pa šta je? Pa gdje je Jozo? Ne znam. Onda priča. A to je od Janoša tata bio. On je bio iz Bačke. On je došao
od tog sam se plašio. Ja? Onda je mama išla izvadila to iz napolja. Ja to očistio, očistio. I Jozo došao oko 12 sati i kaže, uzeo od Janoša pušku, metke. Onda mama je dala, ja sam spavao. Jel? On je napunio pušku i nazad. I našao ga je između vodonavlje i kopačev na bend. Ali nije mu bilo lijepo što je dobio, jer je prebio Boga u njemu. Tako da su došli kuć, ja sam već bio slobodnjak i bili smo 3 dana u našem selu, ali nismo smjeli kod naše kućić, ali ipak smo išli. Dvojica nas, jer 3 familija je stanovalo u našoj kući. Dvojica nas nisu primili, a 3 nas je primio. Da ima puno djece. Međumorci su bili u našem selu. Jel? I malo smo pričali unutra. On i žena na stolu prave šupnudle. Znate šta je šupnudle? Testo se onako sa krompirom i zvali su nas na ručak. Ni bi mogao jest prljave ruke i tako. A iz logora sam došao. I a tam je jedna familija bila koji su bili nadničari u selu, ali su se zvali Kuzmići. Onda su rekli da su Srbi. Da Srbi su bili nedodirljivi. Onda nisu mogli ostati u toj kući gdje su oni stanovali, nego dobili su stan kod Hafnera. To je imao veletrgovina. On došao za vrijeme stare Jugoslavije iz Srema i napravio veliku trgovinu u našem selu. I tamo je dobio u magazinu njegovom, dobili stan. Pa smo tamo 3 noći spavali, jeli s njima što god su imali, jel? I kažem ja mami, šta ćemo? Idemo kod Martin Bačike, to je od mog oca bratić. On je imao u Ritu, u Čivene Adi, preko 80 jutara zemlje. Halastica je bila njegova, to nije ni znao da je njegovo. I pa idemo možda, tamo možemo naći neki posao, pa ja moram raditi da jest, jel? Hajdemo. Išli smo, to je otprilike od Kozarca, pa 20 kilometara do... Pješke? Sve pješce. I tamo smo došli, plavni kukuruz je bilo zakopat, jel? Kaže Martin Bači, mi imamo samo 3 djece, a 1 kravu. Kod je imao je 2 već. Jer on kao iz mješovitog braka u maju su ih u svibnju su 45 pustili. Ali mi koji smo čisti bili, mi smo ostali. Jer moj deda i baka su ostali u Gavkovu i brat. Brat je mama uspjela dobiti van. Iz Gavkova su ih transportirali za Kničenin. I tamo su posle 3 godine bili otpušteni. Lepo nam nije bilo. Mi smo stanovali, ja i brat i mama u jednoj špajzi. Možete se misliti da vrata, zid i prostori. Tamo smo imali cigle, smo slagali, frišku slamu su nam doneli i jedna žena je kaže, kod mene možete imati njene
drva, moja drva, bili su ljudi, ti postaraši, ne svi, ali... I pa smo godinu dana kaže, upravitelj je bio Mišković, Panto, on je bio Srbin. A njegov punac je bio magazin, velikog magazina. Škunabel je bio najveći magazin za rid, gdje je žito se negovali, jer mora se preokrenuti, žito je mokro, da se usuši tako. I mama je kao logorašica već tamo radila. Pa sad molila upravitelja da bi poslan. Kaže, Lenika, za tebe posao ima. A šta će sa malim? Zovem mene da dođem unutra u kancelariju, dođem ja. Šta ti znaš raditi? Znam bolove terati. A tamo je jedan, već sedio, nadzornici su imali zapovjed, sedio geto, isto Švabo, ali oni su Mađari, dobro je. On je bio biroški gazda, jer sve stoka imala svog gazdu. Nije bio nadzornik ili brigader, nije gazda. Kaže, pa uzmi ga, daću mu bolove, nek radi. I tako sam radio godinu dana. Se trebalo svaki dan se digao u 3 sata, jer klepetalo se. U 3 sata da se biroši dignu i kočijaši stoku hraniti. U 6 sata se morala prezati. Puna puta je Mikloš Bači, to je bio štalar, on je klepeto, došao na vrata klepetat. Opet se zaspao, a puna puta se pusti malog da spava, mi ćemo napraviti posao, poslije ćemo ga sezati. Tako je bio život na pustari. I kad sam ja čuo da se otvara školu za traktorista, odnosno za pomoćnika traktorista, tu sam ja vidio izlaz. Da ne moramo 3 sata se dignuti. Na večer do 8 radiš i onda ujutro u 3 sata opet radiš. I tako da sam je 1947. bio u Kneževu na traktorskom tečaju. Tamo sam završio tečaj, ali nismo završili za pomoćnika, nego za traktoriste. Nema Belje toliko traktorista koliko nas ima, To sam ja mislio, jer je bilo samo u Mirkovcu 2 traktora. Jedan Lance Bulldog, a jedan je bio Minneapolis, Muline. Taj je došao već iz Amerike, kao pomoć. Dobili smo onda traktore, Alice Chalmers 2 Forda, 2 Farmal sam ja dobio, taj najmanji traktor bio 12 konja. Ali taj je uvijek čist bio, ali je radio sam s njim. I tako da sam morao i došao je zamjenik direktora, odnosno sekretar partije. Predaj tam dove jednog isto momka malog. On je bio kočijaš. Njegov otac je bio kao prvak. Bio je prvak kočijaša i Biroš je bio isto prvak. Pred traktor u Kustiju, ideš sa mnom opet u logor. Još logor je postavili. I ja, i sad idemo, ja sam bio u brigi. Kažem, čeka Milane, šta sam ja skrivio opet? Kaže, ništa nisi skrivio, ideš u školu.
A šta da radim, jel? Već sam ja svojoj materi govorio i moraš biti neštam september u Ptuju. Ni čuo nisam nikad za Ptuj, jel? I tako da smo išli do kuće. Kaže mama, šta ćeš? Kaže, taj Roksanić se zvao, dobit ćeš i ti pola plate njegove, a pola dobije on stipendiju. A tamo ima sve, i hranu, i sve. Stani su dobro. I sad dobijem ja nalog za kartu i za sve. Idem za Zagreb. Za Zagreb, za Varaždin. Iz Varaždina pređe Čakovec. Iz Čakoveca prenoćit na stanicu, sa jednom rukom držim kofer i gledam na klupi i spavam. Ali držim kofer, jel? I sad ujutro, tek popodne smo imali vlak za Ptuj. Ormož Ptuj. I sad kondukter viče Ptuj. Izađem ja, tamo stoji jedan čovjek, čeka, jel? Jel ti dođeš u melioracijsku školu? A ja ne znam, ali meni su rekli da se javim. Ideš sa mnom, hajde. Uzem moj kofer, ima šta vući, jel? Imao sam hranu i sve skupa. Idemo u Bošnjakovo 1, internat, jel? Bire krevet, prvi sam bio. Krevet koji god ti se sviđa, ali sve su kreveti bili na katu, jel? A šta birat, čošak. I dobro, spavao sam tu noć ko zaklan. Kaže, buš nešto jevi, hoćeš nešto jest? Rekao, nisam gladan, sam jako umoran. Lezi i spavaj. Sutra dan me već doručak čeka i već su kuharice tu rade. I sad dolaze polako Slovenci, jednog Hrvata iz Međimurje, isto su poslali iz Mirkovca, iz Belje. I sad mi smo tamo, ne znam hrvatski, pošteno, znam natucat nešto, jel? Ali ne govorit, jel? A ne znam ni slovenski. I sad treba učiti na slovenskom. Prve tromjeseče sam dobio jedinicu, ali onda sam se potrudio i naučio. I dođem ja kući, ne znaju šta je melioracija. Gledam moj diploma, ništa. Tamo samo piše, diplomiruje 4. u klasi. 4. Dobio sam je nagradu. Kaže, imaš ti još neke papire? Pa imam, evo, 26 predmeta. On sad čita, opet ne zna, staparstvo, kmetijstvo, sve slovenski, jel? I a dođe na geodeziju. Jel? A, geodeziju, to je znao. Da. A, bit ćeš ti geometar. Pa to mi je sam predmet bio, jel? Ja sam znao što je nivelir, što je trasirka, što je nivelirska letva i što je prizma. To je bio sve što sam ja znao od geodezije, jel? Radio sam ja godinu dana kao geometar. Onda sam išao u vojsku, tamo nisu mi priznali diploma nisam mogu pokazati kad je u Kneževu, jel? I 2 godine, dobro. Ja sam rekao u vojsku da sam bio traktorista. Nisam lago. I to sam bio, jel? I dobijem paket od mame i nosim taj otvoren paket jer se mora pogledat
svaki paket se moralo otvoriti da se vidi šta je unutra, da nema, bile i pokvarene stvari, jel? Pa su se ljudi razbolili. Ja nosim taj paket, iz treće četiri sam bio, viče, Bišov, ja, odi u treću četvrtu kancelariju. Hajde. Kad su otvorili vrata, vidim sve visoki oficiri sede tamo. Ja sad gledam gdje ću ja taj paket. Vidim jednu stolicu prazno, ja tamo čušnem taj paket, skinem kapu i pozdravim, jel? Šta si ti nama svako? U ono doba je puno pojelo noć. Puno su otišli. 50. godine. Jel? I ne znam ja u čemu sam slagao. Tu ti si rekao da si traktorista, a to piše da si geometar. Pa rekao, mislio sam traktorista za šofere bolje nego... Nemaš ti šta misliti. Ujutro se javi kod komandanta. Nisam spavao tu noć. Iz glanca, cipele, sve. Ujutro već sat vremena prije sam tamo stajao kod njegove kancelarije. Kad on dođe, ja pozdravim bojnički. I on me pozdravio, otvori vrata i ostavi otvorene. Ja sad, nije me rekao da dođem unutra. Kaže, jel tebi treba molbu pismeno da dođeš unutra? A sad znam da trebam ići unutra. Idem unutra. Pa, druže Majer, ne treba mi molba. Samo nisam znao da smijem ući. Smiješ. Pokazao mi jedan mostove. Ali u malom. Jel? Kaže, jel ti znaš što nacrtat? Rekao mi je, zaboravio sam koje dimenzije, jel? Pa znam kako ne bi znao, to sam ja radio u školi, jel? Evo ti, odveo me tamo, je bila arhiva. A s obzirom da sam ja bio kandidat za partiju, onda sam smio tamo biti. I kaže, tu smije ući samo ja, komesar i Kosovac. A drugi ne. Samo pratnje i tih troje mogu ući. A dobro, ja zaključujem. Ja? Ali sam te sve s olovkom nacrtao. Isti dan. Jel? I nosimo to. Kažem, gledam, jel to može bolje? Sad šta da kažem? Pa može. Dobro, nacrtaj to bolje. Jel imaš ti pribor za crtanje? Ja ne imam. Jer ja bi to tušom nacrtao na pauz papiru. Ali ja nemam to. Ja sam mislio, postaći me kuć, 2 dana, 3 kod mame, pa ću uzeti moj pribor i odneti. I nije me poslao kuć, nego piši mame nek ti pošalje te pribor. A ja u kancelariji tamo, u moje arhivu, jel? Tamo si ima crtajući stolicu, a i peć, naloženo toplo. A ostali su se zmrzavali. Jel? I sad dođe mi taj pribor, tuš su mi kupili i crtajući pauz papir, milimetarski, ja to napravim, ali polako. Nije pola jednog mosta za dan, jel? I kad sam povukao mjesec dan dok je najhladnije bilo, nosim ja to. Fino. Došao je moj komandir voda i htio je ući.
Ja kažem, ne smijem vas pustiti samo u pratnji komandanta, komesara ili Kosovca. A vidit ćeš ti koga si odbio. Dođem na spavanje, dobijem, svaki dan sam dobio 2 smjene požarstvo. I ja gotovo naslonio se na spavam. I na jedan put lupaju na vratima. I sad se dignem, otvorim vrata, sam zaključio iznutra, nisam mogli ključ metiti, jer ključ moj je unutra. I kaže, šta radiš tu? Pa spavao sam, vidi se da sam spavao, Pa šta radiš noćom? Pa požarčim. Kako požarčiš? Pa svaki dan mi poručnik Vengus da 2 smjena požarstva radi puške. Uzmi pušku i predaju u magazin, četnim starešini. I Vengus to kaže, sve kazne do sad si otkazao. I nek meni dođe. A ja jedva čekam, dođeš ti lice na kolica, sad ćemo vidjeti. A ja, čim sam ga vidio, poručniče, ja pozdravim. Šta je? Da se javite kod komandanta. Sad se on utrtario. I otišao je kod komandanta, taj ga dobro izribao. I ja dođem svaki dan u kancelariju, ovam pomažem nešto, onom pomažem nešto. Dobijem ja nalog na komandi divizije u Zagrebu. Tamo sam isto nešto crtao i dođe general Nađi. To je bio partizan 1941. General je bio i komandant 5. divizije, 5. oblasti. Ja se dignem, sedi, ne trebaš se dignuti kad ja uđem. Dobro. I sad isto tamo vučem polako, da ne bi... Ja imam sad svaki dan, idem tramvajem do 5. oblasti, tamo seđem, imam sve pogodnosti. U oficirskoj menzi se hranim tamo. Ali ne možeš povući. Primetit će, Išao sam ja u zoološke vrte. Luto po Zagrebu. Niko mi ništa nije mogao, I dobro, to sam sad završio, odem nazad i tam sam postao i bricu. Kažem, jedan Mađar je bio brica jer mi regruti nismo došli na red u četnoj brijačnici, ne u četnoj, u bataljonskoj brijačnici. Tamo su samo stara vojska šišala, brijala, a mi na bunaru, odnosno na vodovod. Pa je on počeo brijat u učionici, a ja mu sapunjat. I tako, poslije me on učio kako se oštri britva, sve to skupa. I ja postao bricu. I sad ja pišem prekomande, a pišem sebi za Osijek. Ali ne čelu. Ja unutra. I kad sam nosio komandantu da potpis, sve potpiše. Ja se smješkam. Došao Osijek. Sad ćemo vidjeti ko ide za Osijek. Gotovo je. I sad kaže meni, mali, šta je tebi falio tu? Svi su me, bio sam mali i mršav. Pa ništa nije falilo. Ali volio bi blizu mame. Dobro. Potpiše on. Žalit ćeš što nisi ostao u Zagrebu. Tebe niko nije pitao kud ideš. A ti
hoćeš za Osijek, ajde. Došao u Osijek, drugi dan sam je bio u zatvoru. Boga. Kako to? Pa nisam dobio izlaz. I dobro je, to je prošlo. I moji kolege, ajde Brico, obri me, isto nije dođo na red regruti koji smo došli uz prekomanda, nego ono stara garda. Je? Imali su isto jednog Brica Makedonca. I čuje komandir da mene zovu Brica. Jeste Brico? Pa jesam. Mislim, bojnik. Znam čišat kao celo. Ali sam postao toliko stručnjak da sam samo oficire brio i šišao. A pomoćnika sam imao jednog šiftara koji učeni Brico, ali ja sam bio šef, on je bio pomoćnik. I tako da smo prošli. Ja kad sam htio ići kuću u Mirkovac, to je 32 km pješce. Ali ako sam stigao, ako su velika praznika, 1. maj, sam htio ići sa Mirkovaca, moraš najprije oficire obrijati. Oni moraju biti. Dok sam je obrijao, šiša nisam nikog šišao, sam oficire obrijao i sad trk na stanicu, na Donji grad, na Dravski most. Ja. Otišao vlak. A ja pede. Pješce. Kad sam došao između Sokolovca i Mirkovca, već nisam mogao hodat. Vidim šećeraš ide. Jel? Kažem ja, a poznali smo se, to je šiftar jedan bio koji je nosio kao torbar. Jel? Bombone što su oni pravili. Jel? Daj mi nešto da jedem jer pasću. Kaže, uzmi što hoćeš, a nemam novac, ne trebaš. Uzmem ja malo jedem pompone, kad kucam na vrata, moji svi kod stola. Deda i baka i brat i mama, jel? A radovali su se, sjedi na stol, kad su oni vidjeli kako ja jedem, prestali su oni jest da ostane. I tako sam ja prošao. No kad sam došao kući, prije toga, kad prvu platu ili drugu kad smo primili, došli smo u Osijek kupiti odijelo. Jer, da prostite, nisam imao gaće. I dođemo, govorimo njemački, u hodama, ja i mama, kod kazališta preko puta županije, jer tamo je bio jedan stoje na vratima Židov. I čujem da mi govorimo njemački, kaže, šta tražite na njemačkom, jel? Kaže moja mama ovom gospodinu mladom odijelo. Odite kod mene, imam ja svašta. Ali mi nemamo puno novaca. Naće se. I sad idemo unutra, on mene gleda. Koliko imate novaca? Mama kaže. Je? Nije baš rekla sve, ali rekla je koliko novaca imamo. Biće, nađe ono djelo. Sad ja to vukao, ali pročitao on mene. Gaće, košulju, podkošulju, zokne, traži cipele. I cipele. Kaže, ko će to platiti? Sve ide u taj račun. Ja obučem, pa sad to se ne smije,
to je svečano odjelo. Skinem to, ali svoje staro obučem i idemo kući. I sad sljedeće plate, opet idemo kod njega, nismo ga više našli. Otišao za Izrael. A kak je to bilo da ste došli u Osijek uopće? Ja sam u Mirkovcu radio, onda iza vojske kaže mama, ti ništa ne zaradiš kao geometar, uvijek sam novac ošao. Jel? Kaže, ja sam sa Emertom govorio da radiš kao priučeni radnik, mehaničar. Hajde. Pa sam kod mame stanovao, jel? I radio kao mehaničar. Za 2 godine vidim da meni to ide. Jel? I kažem ja, majstor, da se ja prijavim na ispit. Normalno, kaže, idi i prijavi se. Ja u Beli Manastir prijavim se i položim ispit. Inače su me sezali na te, ovo ne diraj, ono ne diraj. Jer su oni mehaničari, a ja sam priučeni samo. Kad sam ja položio, onda sam ja sve svoje imao. Jel? I pa sam radio kao mehaničar. Bilo bi tu pričat još. Imao sam šegrta, isto malog Švabu. I radili smo. I do 57. kad su likvidirali tu mehaničku radionicu, oni koji su mi... Bio sam ja partijac, kandidat. I kad sam došao iz vojske, onda su me primili u partiju. Bio sam u partiju do ženitbe. I kad sam se... Idemo se venčati kod popa. To je bila moje bake želja. Sam ispunio. Venčali smo se u crkvi. Ja više nisam išao na sastanak. I onda je došao, traži slaničku knjižicu, pa sam bio partijaš, jel? I pa sam vratio knjižicu i ništa. Došao u Osijeku, nisam partijač. Uvijek sam imao manju platu nego partijci, a više radio i bolje radio. Kad sam u resnom transportnom radio, sam sve radio. One velike brodske motore koje bi ja stavio u cilindar, to sam ja radio. Taj što je bio poslovođa da je ošao za Zagreb i sad ti si poslovođa. Dobro. Onda šofer ih je ostavio. Pita mi direktor, imaš ti vozački? Imam. Ajde, vozi nas za Beograd. Onako prljav kao mehaničar. Sedem u kola koji nisam poznavao sam ja sva kola. Ali ne znam u kakvom je stanju ta kola. Sedem unutra, upalim i vozim ih, njega i šef računovodstva i predsjednik sindikata, vozim ih ili radničkog savjeta. Vozim ih za Beograd. Već kod Mitrovice me ustave, kaže 10 dinara globe, ako tražim, a bit će više. Ja nemam dinar kod sebe. Kaže direktor, imam ja ću platiti. A jeste u to vrijeme pričali hrvatski ili njemački? To je švapski. Hrvatski. Ja sam naučio već hrvatski. Aha, sad ali vidjelo se da nisam Hrvat. To se vidjelo. Uvijek sam me Mađarom zvali. Jer i mađarski sam govorio. Ali znate sad isto nešto reći na švapskom? Vidite kako. Ja bi mogli nešto? Može. Predstaviti se, nešto tako. Ja, ich bin ein Kirchgänger und jetzt lebe ich in Osijek. Aber ich habe gelebt in Kirchgen, war Bauer, hab mit der Ross geackert
umgebaut. Und was kommen ist? Svaka čast. I za kraj... Ali, hoću to da kažem, ako ja i Nikola govorimo naš dijalekt, niko nas ne razumije. Ja sam evo jednu rečenicu razumjela malo i ovog sad. Da. Mi smo onda likvidirani, nismo bili partijci, morali smo se tražiti posao. Tako sam ja došao u autoreperaturu u Osijek. Tu sam ja položio majstorski ispit 59. u komori obrtnika. Kad sam se tamo posvađao, 3 godine sam vodio radionice i dođe šefovica kuhat kavu, ja nismo imali struju. Pa sam ja sa autogenom aparatom im držao da kuvaju kavu. Jel? I ja kažem, šefovica, kaj ću ja dobiti namještenje, jer više plate. Jel? Mi smo bili podstanari cijelog života. Jel? Ja i žena pokojna i čerka Erika. Kaže ona, drug Bišov, vi niste naš. Ajoj. Kaže moji pomoćnici, kaže, ja sam pocrvenio, požutio, pozelenio. Ja kažem, a čiji sam ja? Naš niste. Da. Mi moramo našeg imati za poslovođe. A onda tražite našeg, ja ću dati otkaz. I kažem dečkima, ajde pokupite. Ja sam išao tražiti predsjednik sindikata da komisiju da i tako sam došao u poljoopskrbu. I tu sam isto rekao da govorim 4 jezika i zvali smo na razgovor. I ti su svi znali te jezice. Direktor je došao iz Zagreba, Slovenac. Čiki razgovarao sam njemački i mađarski. Kaže, zdaj tovariš direktor vi. Kaže on slovenski, razgovaramo slovenski. Pa ja sam da mi išao u školu, naučio sam skoro perfektno. Jel? Da. Odgovorim, kaže, kad mogu doći raditi. Kad mogu početi? Pa rekao, sad sam još na godišnjem odmoru od prvog mogu tražiti knjižicu i početi. Može. Onda sam u Poljopskom radio, onda sam išao u školu trgovačku i tu sam položio 3 ispita, jer ostalo sam položio već s tim visokom kvalifikacijom što sam imao. Da. I tako da sam poslovođa trgovanja. I to sam kao poslovođa i ošao u mirovine. Pa vidim, bojim, vi ste imali puno iskustva. To jest imate puno iskustva. Jako puno. Šta bi možda htjeli poručiti nekim novim i mladim generacijama? Učiti samo učiti. I ne smije nijedan predmet pripeti. To čak kao vrijeme mojim unučadima, pravnučadima. Unučadi nisu završili fakultet. Je što mu je u kući, taj je počeo, pa se posvađao sa profesoricom i prekinula. A druga, ja sam završio srednju školu. Jeste učili kćerku unučad njemačkim? Ne, ni kćerku nisam učio njemačkim. Kako to? Nisam imao vremena. Da. Stalno radio. Mi smo u kući govorili, poslije ja i žena hrvatski. Moja žena je isto teško bila hrvatska. Ona je išla u Zmajevcu u gimnaziju. To je niža gimnazija bila. Ali inače je bila vrsna Švelja, Šnajderica. Ali ona je znala šit, ali nije znala unovčiti svoje. Kod nje, ako se je pohvalili, i ne imam se, no dobro je, pa kad budete imali. Da. Ja sam radim. Ja sam htio 59. otići za Njemačku sa ženom. Dogovorili smo se sve. Moja mama je bila protiv.
Kaže, i tu se može raditi. Brat je imao dobro mjesto na klisi i Šogorica je bila tamo blagajnica, nije imala ni malu maturu. Jel? Da. I oni su tamo dobro živjeli, ali kad je htio raditi kuću, onda nije dobio ni na Brestu, ni na Višnjevcu plac, nego u Sarvašu. Onda se uvredio, onda ajde brate idemo za Njemačke. Ja sad ne idem. Moja čerka je išla treći raz za gimnaziju. Njoj ću prekvariti sve. Da. I moja čerka, hvala Bogu, je akademski obrazovana. I dobar ste posao napravili. Nismo. Svaka čast. Dobijem ja, dođe brat iz Šugorice u posjedi, dobijem ja 10.000 maraka ili tako nešto. Ja. A moja žena je štedila svako dinar, 3 put okrenje do ga dal, jel? Štedila, do smrti je štedila i dobro je, živjeli smo. Jednu kćerku smo samo imali, jel? Ali taj je ipak nešto postiglo. I da sam išao za Njemačku, ja sam imao majstorski ispit. Brat je imao majstorski ispit. Mi smo mogli jednu benzinsku pumpu preuzeti i raditi tamo. Radionica sve ima, jel? A kaže brat, pa dođi, ne mogu. I nisam išao i nisu mi tražili više partijac, jer si partijac u Autoslavoniji, odnosno u IMV-u. Jer onda sam ja u jednoj radnji radio, 3 firme sam promijenio. Tehna Auto, Beograd, a ja sam bio poslovođa. Onda posle IMB, onda posle Autoslavonije. I u Autoslavonije nisu mi mogli makniti. Onda smo otarali u penziju kad sam imao 40 godina staža. Zove me direktor, Bišov, morate ići u mirovinu. A ljutio sam se malo na njega, htio sam još ove godine raditi, 89. Ali poslije sam mu se zahvalio jer sam tu puno radio u toj kući i napravio nešto. Mi smo osnovali kamerade, onda je došao Jobst, pa polako smo se skupljali. Ja sam sve pjesme ja znao. Ja sam rekao koje pjesme da se nauče. I ja sam još jednog doveo koje samo kao otvorio usta, to nikako, ali neću ga imenovati. Znao ono koga mislim. A ne mogu ga sad oterati, a starije koji ja. Da. Prošle godine, pretprošle sam zadnji put bio s njima. I mogao bi još pjevati. Ja sam pratio za usnu harmoniku. Sad moram još svirati. Šogorica ima danas rođendan u Njemačkoj. Pa je uvijek svirao. Engleski je. No, nije bitno. Neće pevati, samo svirati. Ja sam svirao od 4. godine malu tamburicu. Onda brat mi je, dobio sam harmoniku, jednorednu. Onda je brat htio vidjeti šta je unutra, pa je nož, klanje bilo i nože su došli do noža. I otvorio harmoniku. I onda je bacio na gdje se puši meso. I skoro meso zapalio. A deda je spasio meso, ali harmonika je izgorila.
I dobio je brat po huzi, ali... I onda kaže, moj tata, prva izložba će biti poljoprivredna, on ide pa će meni kupiti drugu. Dobio sam ja dvorednu harmoniku. I kad sam došao iz logora, kažem ja, prva plata će biti kupiti harmoniku. Nije bila prva plata, ali 54. sam kupio veliku, 80 basova, klavirnu harmoniku. Ja sam sve svirao, sve hitove svetske, jer svaki metronom što je došao, tog sam ja kupio. I sve ja sam znao note jer sam u školu tamo išao u muzičku školu, pored moje škole, pored 12 sati. Ali tako su mi udesili kad imam slobodno, da je muzička škola skoro bila u komšiluku. Ja? A išli smo na strojica. Bila je slobodna trompeta, truba, jel? Onda je bila slobodna klarinet i slobodno violončelo. Ovi Slovenci su brzi bili, ovaj jedan klarineta, drugi je trubu. A kaže, ima samo violončelo, daj. Tako da sam violončelo 2 razreda napravio i naučio note. A ovim Altenhamera nisam rekao. Samo ako greše, kaže mi tu, pa onda gledaj, pa stvarno pauza. Ili Vater Unser smo pjevali, jel? I tu ima velika pauza. Znači 4 takta je pauza. Ne sjećam se više sve riječi na slovenskom. Jer nisam govorio slovenski već 23 godine. Kad smo još u IMB, tam sam govorio slovenski. A u Osijeku nemaš s kim. Mađarski tu i tamo. Jel? Ali sve jezika znam čitat i pisat. Ali nikakve koristi nisam od toga imao, jel? Samo ako nešto, ajde Bišov, gledaj ovo. Ili Bišov govori s ovim. Da. Jedan se hvali engleski, zna ovo, zna ono. Tu speak English? Kaže, yes. A sprechen Sie Deutsch? Ja. Uzeli za ruku, dovezu kod mene u dućan. Kaže, ajde govoriš. Onda pitam, a ovaj se smije sad. Ja kaže, ovaj kaže da zna engleski, a ne zna engleski. A ne zna njemački. Pa me doveo kod vas. Onda smo pričali što je bilo. Jel? Tako da sam ja već nešto ruski i od vojske učio za vrijeme rata. A nešto, bio jedan Rus tu koji je imao taksi službu. I oni, njegove rođaci su došli, slučajno prošli su crkvu. I kaže, ponimaješ ti po-ruski? Ja malo da. Uđu, zdravstvice. Onda smo pričali. Što nisam znao, on je znao što, on nije znao što. I to smo lijepo se zabavljali. Ne? I sad, kao govorimo koliko jezika koji govori, jel? Ja kažem, ja još govorim tečno 3. A kaže, ja samo jedan. Rekao hrvatski, ne, strani jezik. Ruski, misli da Rusi ne zna niko ruski, jer može da ruski. Ja kažem, ti poнимаешь по-ruski? Gleda, pa zaboravio sam, ne poнимаешь, ti si durak. I svi puknu od smijeha, ali on samo kiselo gleda. Tako je život, jel?
svaka čast. Kad smo imali 63 godišnjice braka, moja supruga je bila u Bizovcu u bolnici. Ona čerka je narezala crvene ruže. U maju smo se venčali, jel? Pa smo išli u Bizovac i tamo na vrata počeo sam svirati. Možete si misliti. Jako lijepo. Moja sirota žena je umrla. Ja sam sad, koliko mi Bog da,